Zaruni yo kwemerezaho ebihingwa ibi mwagurikarisha kasana sako niye topingi n'ahandi hona tuzayo fine konka ninsima kasana sako kubasa kumbasa kubaho n'ebihingwa byanje bikano kurebera abana banje no kubashomesa abana bakabaho. Kasana sako iyo bwahatema zirimo yakikomera mushanje kurgetandaka abatandikira na sako batinaho bari nibasimo ko basize ku bihomboro kurabira mu kubashomesa utiro no kubahereza sente zo koresa okurgira hal patron wayo Professor Elijah Dickens Mushemeza obirori umunyeshengero washemeye amashuma. Kasana sako niki cyamana munonga ahabo kuba eritera abantu kutunguka nehereza abantu sente abo kure byo kwinjana n'uburisa hatu wazo mugombo rege nangwa na Western region okara abantu abatungire sente kurwo muri Kasana no shanga bine umwana umurungi bino rutoke rurungi binente nembuze zukurebekaje sako kuyahereze kutandika hesera yariteka hakushomesa abantu okuba kubasa kukome by'ubuhangwa na munongo mbahinji bakose nkora yebyumusa atini abahinji abo kuhinga kubi bukwenda kwititaka kukoresa fertilizers naki apana Kasana sako ncheri ne kwegeseza kugira ngo tuve organic ekintu kibe cyo butonde ecyahanga cyahangiye kireberere kindi kubano batweta batushomesa okutushemere kugikora na no kutushemerire kugikozesa mwene batwerire munonga bukuba umwene gumana tubakubire guruguti njyano gureba noreba burungi bugwine noreba gwine guruho tukubasa kukozesa ejenkari umwana utoguma gukagera muyero Echiretire bamemba basako okurabira mu kushomesebwa bayega koresa kurungi za rone aho abatandikira nibafuna obusente buke hatano bamanya koresa za rone mpango nukutandika nyumba kamba mpa nkani nchirizo bwashaka na shekene basa kumpa miliyoni nkitano konka kinagumire ninkora bookkeeping nindeba ni hayoki nashashora roni nasigaza huki wanyetegereza cyane taroguma ni advancinga ndukwenja guma nyongera yemigabo ebiyambere bamemba okurgomboro no kubucena aho babasize kushomesa abana otiraho no kuombeka otiraho no kufuna obutare bwahare. Professor Kamuntu kwabena araba muhanda yayemerera himself yazo yareba development ya mwanya ogu yareba gonje yazukunda yareba umwana yagukunda yatohore yabanza yatwareye nuko muntu yasiga yabyara ije abanaro kurga Kampala Kawanda Bomborodi bisha bayakira hensugo umbwinji bitobo numanya mutanga umuriyo n'umutunga mwabana mugora umwegesigwe byinji ho kurga har Kasana sako progress yanje kugira ngo nagikoresa nyicara kwipinga record zanje mu bitabo byanje kugira ngo kiniheyo hatkana natunga roni miliyoni 10 nimba ninshubura mu kwihamuki umko mwakaguma narebiri before ndakatungere roni nkeyo kwinga no kulisa ukoshanga nisharura umwana muki nkugumusigaza mbwene ahantu ho Professor Elijah Dickens Mushemeza hamwe na General Manager wa Sako batera umuranga na munonga habyo buhangwa hebatire hesira aho bashobora kiroto cya Sako myaka 10 umurango mukuru no kurebuka ngo twagarizaho buhangwa bwitu kandi buhangwa bwitu ukugarukaho ukashanya ejurani ubwikire kubanegwa imishana n'ibyo bikire kubana bwisha kandi gutara umwinjo wo tutero gahoro muntu wakose no borya ukunda tukakora ki no kurebuka ngo twayihara ebivera nangwa tukubizira factories nzizibwe bisikora konka rebuka ngo tuyino mwanya gumwe bonaga mu 10 ni ndeba ngo taroho muntu kuno yakasana abantu abokorenda nabake bena bar outside money economy nabake omyaka 10 takwija kuba ari umuntu wo kutekateka ngo nakorenda yonka abantu bona mbija kuba bari mu money economy kandi nibija kuba bine amakamarungi abataka gatungire mbija kuba bine amakamarungi bine ebyentambara kushanga umuntu ayende pichipichi na nemotoka
Collins Muhanguzi umushahara Kitagata Health Center for owabiraye n'amasharura gensha hitano z'omwani omyaka 5 hatandikire ko saloni hatanasharura 20 ben namanya harigira hari kilo 5 yaza hari tani 3 otiriho na Monica cyo mugasho basize ko yombekera aho bwahati ubwiga bwa sako n'uburenga biliyoni 5 okurgetandika gasha kwa Gerard tuguma muri shema aha wa Tayari West.